Da, tu smo. Žive ovog. Ratko Ravnije. Malo kao nešto behind the scenes. Evo, kak sjedi ovoga, s čim te mogu ponuditi? Kao vodu, sok, neku pivicu, nešto, ne? Pa, viš kad znaš. Da? Nije viš kad imaš. Može. Aj, kad ćemo ga staviti? Može ovako, a? Može. Da, pa ja sam našao nekako životopis. Jesi bil na sajtu Mali grad? To ti ovo kad radim sa klincima, to mi je onak jedan dragi dio života. Ja sam predstavio cijeli prošli tjedan, da pače, još sam igrao i svoju i još sam morao bitne dijelove tome Medvešeka mijenjati, da nema kamere, rekao bi za. Mislim, imamo dva dijela emisije. Prvi je ovaj, ti Ratko pričate, onda imamo kratku pauzu i onda imamo taj dio Q&A gdje naši gledatelji postavljaju pitanja. To je zapravo jedan super dio gdje naša publika sudjeluje u emisiji. Ja sam gledao Modul 8, Hugo Show, naravno, Modul 8, sam gledao sve epizode, imamo o čem pričati ovaj. To je prva gamerska emisija, ne znam uopće. Ne znam da se vi sjećate Modula 8 prije nego ga sam ja došao. Svi taj Modul 8... Samo s tobom povijest. Da, prije mene. 3 ili 4 ciklusa vodio Boris Mirković. A je li je? Je li meni A prije njega je jedno 2 ili 3 ciklusa vodio Hrvoje Handl. I ovi su mene zvali, može, i svi vodilo su znaju po meni. Znači ono... Pritom Boris rastura PlayStation, ja to nisam tako u ruke uopće taj... Kad sam sa sinom morao igrati Tekken, jebate dobijem po pički, bez taj čas, to što ne znam, Ali ja sam to furao te role, ne? Sad ću ja sad voditi neku drugu emisiju. U Hugu sam već izbrio sve ove forice. Sad gleda glupo. Znaš ono kao sad kopirat samog sebe, sad moram zmisliti nekaj drugo, ne? I vuče se ja crno-žuto, role na noge i role su odmah dobile koji su... Ne, pa to, da. Jednom su me zvali neki likovi prije jedno godinu, dve, da oni rade kao sve na tu foru kao nešto igrice. Kao da će oni sfejkat kao da je Modul 8 i da ono kao njih dvoje igraju i ja izađem iz ormara. I jebote, i oni kao donesu čak i nekakav prstav, neku kapu, neke kere, ja to stavim na sebe i krene mi čovječe, kak sam izađe, ko da nikad nije stalo, a? Da. I 3 igre su bile, evo po ono... Da, malo je ono... 2 natjecatelja. Igrali su jedan. Koliko Hugo dugo godina ići? 8. Sjećam kad se pojavili ti telefoni na tonsko biranje. Ali se ga mora prebaciti na tonsko. Zato je nama bilo da je... Zato je bilo da je 5. Kako je da je prebaci ga na tonsko. Tonsko biranje je bilo. Stari moj, da ti uopće možeš preko telefona igrat neku igricu na televiziji. Ja se sjećam kad sam dobio telefon. I imali smo susjedu sa tavana s kojom smo bili dvojnik. Niko nas nije pitao da li želi. Da, dvojnik, joj. Mi smo jedno 2 godine bili dvojnik. Znači kad ona telefonira, mi ne mremo. Da. A ono telefonira rijetko, ali kad telefonira to traje. Zove sestru i onda ona i sestra pričaju. Gle, čak i radi. Eureka je. Evo te, gle ovo. Stari moj. Gle, i to radi dobro je. Dela, čovječe. Ali pazi kako ima tinte dobro. Dela, čovječe. Dela te mašina. Opa, šta sam je nakrivo. Kužiš? Stari moj. Evo te zaboraviš, kak je to ono? AS, F, JK. Da, JK. Kijevo. Popravio se.